Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva ehla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nase-Afrika nasemhlabeni wonke jikelele. Siyabengelela igama kamabona kude wakho ke iBlaqlife TV igama lohlelo izimpande ezama-Afrika. Elami igama King Sichaka insizwa sithi Sichaka esisha impunyelo mfoka amancinza kancane ayidedele intombambe esokweni ubhambathi imhlane amagwala. Themba abantu bakahle ke khaya baphilile njengoba kuphile thina nje. Siyabengelela ke once again sibuyile sizodinga idudaba olithinta abantu nokwelashwa nokuhluleka kwabo nokukhathazeka kwabo neyingqinamba kasebehlangabezana nazo ikakhulukazi kule ndima ekuthiwa ukuphakama noma ukuthwala ngegaba ezahlukahlukene. Asibingelele isihambeli sethu namhlanje bhuti wami asibingelele. Siyabingelela msakazi. Niphilile kodwa? Siyaphila njani? Hayi sikhona man phila nje nathi siphilile. Yebo. Baba la kwiBlaqlife noma kuyimpande zama-Afrika isikhathi esiningi masifika sifikelwa abantu sosodingida izinto eseyibahlulile empilweni ezinye isahamba kahle kodwa babona ngathi zinamandla zidlula indlela babecabanga ngayo. Ngabe ubhuti uzengani namhlanje? Hey msakazi, olama udaba luthe ukujula. Yeah. Ngoba mina ke ngizothi ngumfundisi noma bengumfundisi. Oh yeah. Yebo. Kusho ukuthi ke mangabe ngilapha endleleni yokukholwa ebufundisini. Yeah. Ngokubuka ke izimo esiphila ngaphansi kwazo. Yeah. Kodwa nje ngizothi iqiniso umonakalo wasuka ngesikhathi kufika ubhubhane lwe-COVID. COVID Yeah. yebo. Makufika ubhubhane lwe-COVID inamba yehla kakhulu. Yabazalwane. Amen. Yehla kakhulu inamba ithe mayehla siyazi ukuthi ke makwehla inamba yabazalwane kusho ukuthi ke nomnikelo uyehla ngoba khathazeka incebo. Amen. Ngoba izinto eziningi lapha esontweni zenziwa ngomnikelo. Yeah. Nathi futhi ukuze sikwazi ukuphila sisuke sizobheka wona umnikelo. Umnikelo yeah. Malifika lolu bhubhane ke ilwa yehlisa kakhulu inamba. Kuthe noma sekuvulwa kwathiwa isibalo asibe u50. Kwabonakala ukuthi ayu 50 wenziwa abantu abancane kakhulu. Yeah. Uthola ukuthi bebancane benjalo iningi labo laba abafikile kulo 50 mhlambi igenge esuke itholta isebenzi. Yeah. Le sebenzayo ayikho uyabona. Umnikelo ngeke ube bikhoke. Yeah. Ngokubona indleko zalibandla nayindleko nje zami qobo ngase ngibona ukuthi mhlambe kufanele ngisukume ukuze manje ngikwazi ukukhuthaza lesi simo esengibhekene naso. Ngiyakhumbula ukuthi ke ngahlangana nenye insizwa eyabe singithatha isithi cha vele bekufanele ngabe kade ngasukuma ngoba lezi zinto awukwazi ukuzenza nje ugeza ngamanzi. Okay. Kufanele ukuthi ukwazi ukusukuma wadunga amanzi kancane athi ukungcola amanzi. Okay. Uyabona. Yeah. Ingithathile ke lensizwa ngiyakhumbula ukuthi sihamba indawo eziningi kakhulu. Yeah. Siqalela iduzane eMozambique. Mangifika eMozambique kwakhona abanginikeza khona. Lento abanginikeza yona ke baqale bayishaya abawuhlanga bayifaka emzimbeni. Yeah. Ukuthi la mangifika nje enkonzweni kuvele abantu bangilandele. Uyabona. La ngizobe ngikhona noma kuthiwa ungibizile. Yeah. La ngibiza khona nje once kwamemezelwe nje igama lami kuthiwa kuzobe kukhona usibanibani. Uzogcwala ngendlela eyisimanga. Yeah. Lento bazoyishaya ibe uhlanga emzimbeni. Yeah. Bese kuba nenye futhi engizoyifaka la ukhalweni. Le ngizoyifaka la ukhalweni isuku izokwenza ukuthi mangabe sekuyisikhathi sokuthi kuthandazelwe. Kube lula ukuthi mayisisebenza lento ubona abantu ngathi bayawa baphansi. Oh le ungathi abantu baginqeka bonke. Baginqeka. Okay. Yeah. Manje ke ngaqale ngathatha leyo ke ngabuya ke. Yeah.
ngayisebenzisa kwasho ukuthi ke umsakazi ma usungene kulento uye ubone ngathi ungafuna ukuthayisela siphinde sathathana nalensizwa futhi saphikelela eNigeria ilapho ke eyafika yathi ukujula futhi khona ke lapho ke safike sathola amanye amandla ngiyakhumbula ukuthi sahamba kwakusebusuku kakhulu siyohlanganiswa sasiwa kwesinye isigodlo masihlanganiswa nalo mnikazi walesi sigodlo sathathwa engizothi amathwasa akhe okay yeah basise endaweni ngathi isiziba le ndawo eyisiziba lapha ngafike ngethuka ngendlela emangalisayo ngoba ngabona into engakaze ngiyibone ngabona isilwane samuntu uyabona uqamu yeah lo qamu lona kodwa unesimo ngathi isimo somuntu saqama ongeke into ongekwazi ukuyichaza yeah kwathiwa ke manje fanele ngiyothatha amandla lapha leyo nto ngayibona iphuma emanzini kulesi ziba iphuma emanzini ngisashawa uvalo nginjalo mina ngapha phama ngivuswa kusho ukuthi ukwethuka oh yeah ukwethuka ngoba kwakufanele ukuthi lento ifike bese yenza lento kufanele iyenze kimi ukuze ngemukele amandla lapho ke esabuya khona ke ngizothi isithwalo sama fruits kwathiwa lama fruits kufanele ngiwabeke phambili lapha epulpit endlini yokukhonza kusho ukuthi kuzoba yipulpit bese kufanele ubeke nje ivasi okay ufake lama fruits yeah athakiwe ke lama fruits ke yiwona ke adonsa abantu ke awadliwe alright kufuneka ahlale nje lapha namhlambe emsakazo uzonotice mangabe ubuka lama channel egospel yeah ubuke nje abanye abefundisi mabeshumayela khona indawo enyana nje indishi itholthi nama fruits nje okay wena ungazi ukuthi ahlobisile vela asuke ebekwe sakuhlobisa phela kodwa asuke nezithako zakhona iwona kadonsa abantu ke enza ukuthi abantu babe baningi bagcwale la nesikhathi badonsa laba bantu nawe angithi unohlanga la emzimbeni nezinto ezisebenzisayo bese ke kwenzeka izinto ke mawufuna umnikelo bengaphi hayi lapho usuku baphethe phela ubaphethe ngeremote ngoba usukusuba lawula wena mawusho nje ukuthi bazalwane sizodinga into engaka into nje ungazi ukuthi khona into bashisayo sure futhi bengakufela laba bantu malento isingenile kusisebenza bengakufela ngendlela abakuzwa ngakhona bengayeka yonke into benze lento eyishoyo baba mhlawumbe ake ngithathe sithi qu lapha emuva la uthe khona wafika eNigeria bakuthatha amathwasa kise endaweni ake sithole la ingqinamba nezinkinga owayibona lapha eNigeria ngoba ngicabanga ukuthi wasekwamandla engeziwe kunalawa waseMozambique yipi into lapha eyenzeka mhlawumbe uchazela ababukeli bethu lapha ekhaya lapha yana kuningi kakhulu okwenzeka ngoba akusisona kuphela iziba esaya kuso saye ezibeni kukhona indlu engeke ngikhohlwe le yandlu namanje mangicabanga ngiyayibona ngamehlo enqondo la esafike kumnyama phakathi ngeke ngisho ukuthi yini eyayilapha ngoba wawuzwa kuphela kodwa uboni ngoba ngendlela kumnyama ngakhona ngiyakhumbula futhi ukuthi ke kufanele kakhulu ukuthathwe negazi uzogcatshwa kuthathwa igazi kuhlanganiswe ne-18 ngoba leni ufune bese egazini lakho ngoba ayibisakwazi ukuphuma kalula mangabeya kanjalo ayibisakwazi ukuphuma uthathwa igazi lakho lifakwe embengeni thizeni kuxutshwe nezinto ezithile kuhlanganiswa kodwa nje into engingayisho ufuna ngathi ungawumuntu onesibindi ukube ngangazi
ngingakasuki ngangengiyi ngoba mawufika lapha uvele ufuna ukubuya mawubona izinto ezisabekayo kodwa emva kwalezi zinto ezisabekayo amandla wona asuke khona uba nawo ya ngoba okunye nje abangitshena khona ukuthi kufanele inzipho zami ingabe ngisayinquma sho mhlawumbe baba ngenxa ukuthi isikhathi sethu naso ngokuya siyaphela asingene endabeni yokuthi ke manje usuxakwa yini ngoba phela kubonakala ngathi izinto zakho bezihamba kahle futhi kuse right yini esixakile manje ngoba usuzowanqoba nenzipho hey iyaxaka lento ngoba iqala kahle njoba ngisho nje ukuthi unenzipho ukwazi ukuyibekezelela khona into ifaka okhalweni inhlanga ama-fruits alapha uyakwazi ukubekezelela kodwa lento inamazinga khona ukuthi mase kufika isikhathi sokuthi uyivuselele bese kuba neminye imigomo esuke ingabaliwe manje kulokho obuqale ngakho bese uyibona lemigomo ukuthi ayi lemigomo ungathi sithanda ukuqina ngiyakhumbula ukuthi imigomo eyabisilandela kwaba ukuthi kufanele kube nomuntu engizomthola wakhona ke manje esontweni wakhona esontweni esizokwazi ukuthi sisebenze ngaye yabona nakhona futhi hayi nombani ophaka osenamandla futhi osekomitini ngoba ukwazi ukuthatha nombani angithi lento bathi mayisebenza angeke nje uthathe nombani ufuna uthathe vele umuntu okhuthele ukuze yonke into ibe ikhuthale esontweni ngithe ngisayibekezelele leyo muntu ihambe yahamba isingiqhatha nomama ekhaya asisakwazi manje ukuhlangana kahle nomama ekhaya sekunezinto esingasakwazi ukuzenza ngoba umama lona ngimfihlele yonke lento nje akayazi nendoda angayazi ukuthi hamba akayazi lento umama ukuthi ngiyenzile yena wazi ukuthi mangingekho ngiyakhumbula ukuthi uhambo lwami lokuqala kwakuuhambo luthi ngangiyothandaza ngizoke ngithi kuba semthandazweni ngizile ukudla ngithandaza kanti mina ngangiseMozambique kulolu lesibili ngangihambe nenciko siye kwenye inkonzo ngahamba ngisho njalo ekhaya ngoba kube phela ngasho angiboni ukuthi umama wayezoyimukela wayengekayimukela manje isingiqhatha naye ngitheke mangabe ngifona ngizwa kwashiya ukuthi hayi vele kuzohambe kufanele ukuthi umama yazi ayemukele noma kufanele ukuthi naye asuke inkingi isilapho ke manje uyendlalele kuma uyabona ukuthi mangayithathi kufanele ahambe sho manje angikwazi ukuthi ngidedele umama uncamela mfundisi ukuthi kulahleka yonke kulesi simo samanje ngamane kulahleke yonke into ngoba kunzima nokulala kunzima nokulala ngoba lento ifuna uyivuselele ifuna uyondle ngendlela yayo uyabona and ayikho enye indlela yokuyondla ifuna igazi ayikho enye indlela yokuyondla kufanele uthole igazi kufanele uthole izingane ezincane kwesinye isikhathi uthola ukuthi ifuna umuntu omncane ofresh ongakazi athinta manje lento uyayibona ukuthi ke ifuna nje igazi nje elifresh iyabona sithemba ukuthi babukele emakhaya yaluzo daba lika baba uyalichaza lonke lunjengoba lunjalo kodwa ke siyathembisa ukuthi sophinde silidingide nodokotela siza ukuthi kuthini okwakhe ukuphawula kulokhu elakho lokugcina baba njengomuntu omaphambi kwabantu ngicabanga ukuthi abantu bayakhonza abaningi baya enkonzweni kuthini okwakho ukuphawula ngezinto ozaziyo wona njengenceke ukuthi ziyenzeka kwezinye ezekhathi even though abanye beclean kodwa khona abanye abakwenzayo lokho bengathi mina kubo bonke abafundisi abayibambe nomishisi bangalokuthi bangene kulezi zinto ngoba lana mawuke wangena kuphumeki into yaba bayenze ibe clean iqonde noma ngabe kuthiwa siyafika isimo sokuthi weswele ngoba lento kusuke sekukunikela ngomphefumulo wakho kusho ukuthi mangabe usunikele ngomphefumulo wakho usukusuwazi vele ukuthi
emva kwalokhu sekuwukufa and mawusufile uyazi vele ukuthi awuyezulwini wena kahle kahle isigwebo nesahlulelo uhamba nje usuyasazi ukuthi kuwukuthi kuzokwenzeka ukuthi bengingathi ke lokugcina abayibambe nomishisa uma kufanele ukuthi indlu yenkonzo noma kuthiwa ibandla liyachitheka liyavaleka ngamane livaleke kunokuthi unikele ngomphefumulo wakho. Usizo baba uyalidinga noma cha? Kakhulu njengoba ngilapha nje umsakazi ngizele lokho umsakazi ukuthi bafowethu ingane zakwethu ngisizeni ngoba kunzima sekukuningi sekulahlekile kodwa kungenani nje mangake ngiphephe empilweni futhi kugcineke kusaveke nomndeni wami ngajabula kakhulu. Sawubona kakhulu baba. Siyathokoza. Zolomnyama nenondlela zemhlophe ayibuyele emasisweni sibheke isintu sethu ukuthi sasimi kanjani kwenziwani makwenze kanjani kodwa ke ukhona udokotela ozokhuluma nje ngokolwazi analo thina okwethu ukuthi sithi qhu emakethe masibuya ngapha ukhona Dr. Gasa. Thina vesha ujuma 5 4 3 2 1 go. Alright, siphinde sibuye futhi babukeli bethu beBlaqlife TV. Sibonga ukuthi usabekeza usahleli nathi la kuyimpande zama-Africa Blaqlife TV. Igama lami King Sichaka. Njengoba ngithembisile ke before break ukuthi soba naye uDokotela uGasa siza ukuthi kuthini ukuphawula kwakhe. Baba Gasa, siyabingelela. Sibingelele umsakazi, sibingelele kubabukeli beBlaqlife TV. Yes sir. Bakhala kakhulu abantu, iyakhala inceke yenkosi ade uyibona la ekhala ngomsebenzi yawenza manje sekufike kwanqingejeke sekufanele itshela umama wasekhaya ukuthi bekwenzakalani. Asiqaleni la baba sibheke lento yokugcaba ngoba into kakhulukazi nina abalapha endabweni esebenzisayo ukugcaba nani kokunye nganxoxela omunye umbhemu ukuthi wagcaba ngento angayazi masifikile lento ngisho ngathi usehotel apha ugumula ibhloko elisale phansi abenquna adunisele kwa manager wasana ehotel. Kwenzakalani la egcabeni makucathi umuntu nenza kanjani yayihlolisisa izinto kwenzekani la akakase sahlolisisa izinto ziyahlolwa izinto before sigcabe ngoba before sigcabe siqale sihambe nawe sikuhlambulule kahle mkhulu siqale sikulahle seyonke into izilwane izithunzi eziba amabhada amathunzi sibe sesokuhlambulula kahle sibuyisa inhlanhla yakho before sikwazi ukuthi sikugaxe ingcabo sikushayise nenkamba yabo ukuthi sikwazi ukuthi lento ithi mangabe ivuka sibone isithunywa sakho noma siphakama ukuthi okay kumele sikushayise lo khamba lolu elizohlangana nalento sihlangabeze nesithunywa mase siqede sigaxa lento egazini ukuze ingaxabani ingcabo vele iyasebenza umsakazi kakhulu kulezi zinto zokuphakama yabo ubaba ngiyamuzwa umsakazi lento ayishoyo okusho ukuthi inceku le into ayithathile njengoba ithi mayihamba phansi kwabo kabewa mangabe bathinta babe waphansi kuthiwa i-flashing touch le nale ndishe lapha nama fruit umsakazi le ndishe umsakazi mongayilunguza kanje ungazamula ngendlela enamandla ngayo suku igangwe ngayo iyona esuku umgogodle suku iphethe lento le lokhuzana yesonto yena kodwa ubaba ke msakaza sizomsiza kodwa ekumsizeni kwethu umsakazi kuzophoqa ukuthi sigcine sesingenelela nasendabeni obudlozi ukuze idlozi likwazi ukuhamba liyovimba lapha umsakazi ubaba kunemithi ekumele simgeze ngayo umsakazi okokuqala nje khona umuthi ekuthiwa isendele kaTikolosha ngoba yahlukene amakhuba lo msakazi yabona izinto makuthiwa umsakazi zikuvalekela impela lapha ekhaya beliye lithi lekhehla leli mase livalekela umsebenzi wakwavaleka ngolunye usuku lathula lajula umsakazi laqede lahamba lathi yabona ke manje kumele sihambe semaplazini yabo siyobheka injini eduma ubusuku nemini le njini zamadamu sahamba sakhona ekseni sasekuseni safesa sabheka injini eduma ubusuku nemini lezi ezokuphehla amanzi emaplazini masifika khona wafika kwakhipha amafutha kuphela sakwazi ukuthi sisebenze into ezophila ukuthi lento ubusuku nemini kuhleze kugcwele ngoba umsakazi lento yokudonsa ihlukene umsakazi ukuthi mawukuthi ufuna abantu benyawo kumele uyokha inhlabathi la ehamba kwegcwala khona abantu benyawo mofuna bemoto kumele uyokha inhlabathi kuze ilumbane lento ikwazi ukuhambisana umsakazi kunomuthi umsakazi ekuthiwa umabusana yabo umabusana umsebenzisa umsakazi mosana abazali usekhona abazali ngoba ufuna ukubuza uyabathatha abazali lo muthi ungena ezintweni eziningi umuthi kumele uwazi umsakazi ukuthi ukulandelanisa ukuthi ukwazi ube no reverse right ukwazi ukugxamalazisa umsakazi ukwazi ukusebenza ngandlela yonke umabusana uyakwazi ukugqoka njengoba ethi sekuvaleke konke kwengakwazi ukuthi afake iloguzana isundu umsakazi impande yesundu yabo azofaka umsakazi impande yagamtrini la phakathi yabo
amix azofaka nolosilina umsakazi asikakhulumi umsakazi ngamathambo asikakhulumi ngawo umsakazi yabo mesafaka ovuka umsakazi ovuka bonke ulokhuzana khona isihlahla ethi umkhiwa umsakazi umkhiwa lo uvuka kodwa inyanga eziningi azazi ukuthi uvuka empande yakhona yabona umsakazi sekuyaphoqa ukuthi ubaba masimsiza ukuthi umakotazi njengoba ethi umfihlele njengoba basindisiwe kumele sithathe umkhiwa lo siwuthathe siwusebenze ngamanye amakhubane siyochela ngawo igceke lonke kakhe ukuze sikwazi ukulanda abantu abadala sibahlambulule sibafake ngaphakathi mase sithola agayi utshwala besizulu enza utshwala besizulu mase siyabuthatha lo tshwala besizulu ke manje sibukanga ngamanye amakhubane mase sibeke egate sesivela kumlahlisa zonke lezi zinto sibeke lapha egate la kwakhe sidonsa lapho sidonsa bonke abantu abadala ukuthi basondele bangene lapha kwekhaya sesiyamlungisa manje simshiya nokhamba azolishaya ukuthi abantu abadala babe seduze kwakhe ngoba sesiyivalile yonke lento sazomgeza ngamakhubalo umsakaze asuke kunekhubalo njengoba ngithi kade ngikhuluma ngesende lathi kolosha ngizange saqedela lona khona umuthi oxutshwa nalo umsakaze lo muthi lo iwona esikhipha ngawo isiqhwaga esikhipha ngawo makuthiwa ubaba wakho na wayethwele emzini omuntu into zakhona washona into zakhona zisahambi kahle enganeni kunenyoka ehluphayo noma kunezilwane ezihluphayo noma ngabe luphi uhlobo lezilwane lo muthi mangabe sikubethelele ngawo sachela ngawo igceke lonke bantu zithi ziyafika lezi zinto zifike kunuka isidumbu yabo ngoba mangachela ngawo umsakazo unuka isidumbu umuntu osefile isuke isitshele ifika ikhohle lento ijikitsaka usefile lo muntu yabo iyadukela na umkhonto mayifika egcekeni ibonza hayi usefile lo muntu bese iyadubesa bese iyahamba ubaba somsiza umsakazi kakhulu so Siyakuzwa dokotela mhlambe ngenxa ukuthi umuntu oyichaza izinto ishiwo wafa ngenxa ukuthi ufuna abantu mawukuthi bakhona okunye abafuna ukwazi bakuthinte kodwa ngifuna ukuthola la dokotela ukuthi njengoba ubaba ade khuluma ngenzipho ethi ukukhula kwenzipho bokumsiza benamandla njengamanje ulwa nokuthi uyayigunda njalo ukuze elwele ukuthi lento isuka nimsiza ngani ukuthi njengamanje uma ngabe nimsebenza lezi nzipho noma ikhula ngabisabuya lesasimo sakhe bese khona before ngoba ubonakala nje umuntu ongasafuni kwalawo mandla ukuthi adabule phambi kwabantu kuwabantu yabona msakazi into engizokutshela yona mina msakazi iyodwa mina ngidwebela umuqa ukuthi into esuka iyinkinga kumuntu ukuthi umuntu into zakhe zime kusuke kuyisilwane msakazi yabona ngoba siyolahla isilwane siyolahla lesasilwane isona phela kade sidala ukuthi ngoba lento wayicabe egazini kushuthi izizwe kuvuka sona izizwe yena noma usengaba nezipho ezide ngeke kusenze lutho mangihambele emgudi yakhona wavuma ukuthi siye kakhe ngoba usiyalidinga usizo uthi anganamalahlekelo kona konke kuyaphoqa ukuthi unkosikazi azi uze ngoba phela abantu basindisiwe kodwa kuyaphoqa ukuthi ngibafake khona edlozini manje ngibafake edlozini ikhona indlela engizokwenza ngayo ukuthi balihlabele ngayo yabo so lifaka silenze kube ngathi siyaliphendula kube ngathi libheka bona kodwa noma behlaba ngeke bahlaba ukuthi lokho kuzobona abantu kuzoba khona indlela abazoyenza yona kube ngathi ilajana kube into yabo bodwa lapha na kungaze kufike omakhelwane into enjalo nje umsakazi masikuzaziphendula asinqoma amakhanda sishedikiza ngethemba lokuthi ke sodlamane silosichaza siqhubeka siyaphambili dokotela lakho lokugcina nenombolo abantu abakuthola kuyona ukuthi udokotela usebenza ngaziphi insuku kuyiphi indawo khehla lami thina sisebenzela endaweni yaseThekwini eMlazi yabo yona indawo sasebenzela kuyona leyo inamba yami is 081 45 78 132 ithi 081 45 78 132 ikhona ke enye futhi umsakazi soyibhala la izogijima khona la escreenini izogijima khona la escreenini umsakazi sibonga kakhulu Dr. Thokoza khona hayi ke ngani zakwethu nekuzuleko udaba kwababa ade khona udokotela uyahlambuluka ukuthi cha uzomsiza ngalamandla ana ukuthi amsize ngawo ichazileke igaba zonke nawe ke mawufuna ukuba ingxenye yomabona kude wethu nohlelo lethu ungasithinta kwi comment section ukhulume nathi noma usebenzise inamba oyithola ukhuluma nodokotela ukuze ukwazi okungale kwalokho ofuna ukukwazi ngasese gama lami King Sichaka asiphinde sibonana ukulandela sale kahle